nami noma ngithi manje hallelujah la bangala bathi wongathi mina thank you Jesus bathi kona hallelujah ngithi hallelujah bathi thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus ngifuna the very same drum nethi nje ngidaba usisho on top of our voices ngicela abazali sisukumele thina lesebasha lokho kufuna sikusho ngale ndlela ukuthi nathi mina hallelujah we'll be jumping like this hallelujah thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Jesus hallelujah thank you Jesus angithandi kubamba simile ngekwasenkonzweni angithandi kubamba simile yabona bazalwane uyothi yahamba nkosami ungene ekhumbini ube badlala ingoma nje ungakholwa ube uthi athi moya wami uyacindezeleka this is the great time noma bekuthi ukuthi hamba just do it ungabi nenkinga you are right hallelujah nasiphuma la uyabazana kunena lokuthiwa kuthakasa noma kuhleka kuyawukhulula umoya womuntu tingathi ngaba khona but mangabe sifolele ithuba sathi hallelujah thank you Jesus hallelujah tophuma so right la hallelujah and ngalesikhathi bazaba lesaqhubeka sisho nje ngijumpisa this way hallelujah kukhona labo asthmatic labane asthma basebenzisa lokho spray inhaler i-Ashtaband basebenzisa yona bacinana la but ngesikhathi sithi hallelujah thank you Jesus hallelujah uNkulunkulu abaphilisa hallelujah siyabonga bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngiyakhuthaza bazalwane usibantu abasha sibe active endlini yenkosi ngiyacela uma active nesendlini yenkosi jabulela ukuthi baze basikhuthe abantu abadala bathi hayi right mangabe basikhutha uyabona umntwana lothi athulile nje umbeke lapha kuyomkhanzela akakuniki ijabula noma gula ngizobona fika kimi utangibona kanye mangase right hallelujah siyabonga bazalwane kunako konke bonga lethuba leninike lona ukuthi ngime phambi kwenu kufunza level laNkulunkulu linemandla bazalwane ngibingelele bobabe labakhona emkhathisini wethu ngiyadithoba babobabe ngaphambi kwenu nangaphansi kwenu ngiyadithoba angisingcono ukuthi ngingakhuluma kunani nani bomake moya waNkulunkulu ngiyathi ukhona kini angisingcono ukuthi bengakhuluma nikhona igama lenkosi malibongwe phindza ngibonge bazalwane abantu labasha ukuthi bangethembe ukuthi ukhona lengakusho kibo igama lenkosi malibongwe amen kokucala bazalwane ngicela ukusho ukuthi abantu abasha ngiyabathanda haleluya abantu abasha ngibenda njani ngiyathanda abantu abasha kunganenza ukuthi endleleni yenu yokukholwa niyahlaseleka nibe nemaphutha but kude liphutha lelingacetha lithando lwami kini kude liphutha lelingathi mawende liphutha ngithi mina so deserve ukuthi sikhiphele ngaphandle kude igama lenkosi malibonga amen manje bazwane kumnanzi ukuthi umuntu uthi utokhuluma lutho umtshelile ukuthi uyamthanda igama lenkosi malibonga siyabonga bazalwane kunenge lokufundiswa ngako la sibonga kakhulu ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu asiside igama lenkosi malibongwe sikholwe kahle ngoba libandla bazalwane mangabe
bangekho abantu labasha sibambe sodwa sibobabe sibambe sodwa sibomake futhi kude lebandla la kusasa kufuna sithi masibambile ethine babe bakhona lapha buka kithi ukuthi sendeni mase singasekho igama leNkosi malibonge. That is why ngiyayithanda ukuthi so kulesinye isikhathi masithandaze lomlogo lako kuhlatshelwe njengemhlala yenda kodwa kulesinye isikhathi kungahlatshelwa kuze ukuthi bazalwane labemva kwemoyeni wabo ukuthi kufanele ngibeke dadla lokugula ngaphili beve ukuthi sisebenzisa ndiphi inhlavu temagama ngoba phela siyafundisana siyahlomisana igama leNkosi malibonge. Amen. Siyabonga bazalwane banginike isihloko lesithi keep the fire burning. Keep the fire burning. Manje ke kokuqala la ngakusho uconfirm nje ukuthi uNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu uyafakazela ukuthi kufanele ukukhulunywe ngalesihloko lesi. Babe umfowethu Muzi babe Dlamini ukhulumile itolo wathi nje livesi lelikhona la sizolisebenzisa ku Leviticus igama leNkosi malibonge ungavuli nje ngisakhuluma nje ungawari sitawuye first mase siya khona sabe siya sekungasadlala no breaks. Hallelujah. Amen. Manje makukhulunywa ngalomlilo bazalwane akhuluma nje ngasho ngathi yes that's it. And another umzalwane laye wangisendela that very same verse ngimtshela ngathi inkosi seyivele ngisethile ngalelo verse sajabula sabonga ukuthi nembala uNkulunkulu uyafakazela ukuthi we must keep the fire burning igama leNkosi malibonge. Siyabonga bazalwane sisitabele kafishane sizavula amabhayibheli ethu kuLuka 3 verse 16 sithi hasusizono ahlanzi inhliziyo na Luka 12 verse 49 sitawufunza siqhubekeni igama leNkosi malibonge. Ngaba Johane wabatshela bonke wathi nginibhaphatisa ngemanzi kodwa kukhona lomkhulu kunami lodamu lengingakafanele ngisho nekuthukulula imikheledi icathulo etinyaweni takhe utakunibhaphatisa ngamoya longcwele nangemlilo. All right, siyabonga bazalwane. Hallelujah. Amen. Manje lesihloko lesithi keep the fire burning. Ngesiswati sithi lesihloko qina lomlilo wena njani uvutha. Umlilo ngekwembhalo ufanekisa bukhona baNkulunkulu. Hallelujah. Umlilo ngekwembhalo ufanekisa bukhona baNkulunkulu. Kungako liBhayibheli liveta ukuthi uNkulunkulu emini bekabahola ngesika yelifu bese kuthi ebusuku abahola ngani ngesika yemlilo. Igama leNkosi malibonge. Umlilo ufanekisa bukhona baNkulunkulu. Umlilo
umlilo ufanekisa ukukhona kaNkulunkulu. Uthi lana John iBhayibheli lithi la kuLuka 3:16 wafakaza wathi yena John umbhaphathiso leta nawo wemanti. Hallelujah. Amen. Kukhona lotafika ababhaphathise ngamoya nangemlilo. Yena utanibhaphathisa ngamoya longcwele nangemlilo. Igama lenkosi malibonga. Bazalwane le gama lesithi sithi workshop kusho ukuthi khona into letingahambi kahle lefuna sithi lungisa. Mina ngiyenisho bazalwane encwadzini yetikhulu 7 verse tikhulu 7 verse 5. Hallelujah. Kukhulunywa ku-Akhani. Yesikhumbula sono sa-Akhani. Kuthi Akhani kwaba khona tinto letendako taba sezingeni lelisetulu lebutsotsi. Wathatha igolide lebekuthithiwe le akufanele ithathwe, kufanele ibhujiswe. Wayithatha wasebenzisa kuciko lobusetulu, wabuya wayimbela phansi ethendeni lakhe. Igama lenkosi malibonga. Everyone bekagijima asebenza ehlenyuka phakathi ethendeni. Abengekade ukuthi khona lekhona la. But uNkulunkulu obone sithekeni. Hallelujah. Uyabona ahlole uyayadi indlela zisiphila ngayo. Ngalesikhathi uNkulunkulu asabayekela sasukile kubo. Uthi Joshua ku-Akhani nakubekwa letindlu ngetindlu ifika indlu yaka-Akhani ibanjwa ukuthi lokho lokwentekile lokwente uNkulunkulu azasuke phakathi kwesive sakhe kufaka indlu lapho na-Akhani khona. Uthi Joshua khuluma lonke iqiniso. Khuluma lonke iqiniso. Unike esimakade luthumo. Bazalwane kumqoka ukuthi ukhulume lonke iqiniso ngalokwenteke empilweni yakho. Nawukhuluma iqiniso ngalokwenteke empilweni yakho unika simakaze luthumo. Awutihlazisi unika simakaze luthumo. Igama lenkosi malibonga. Manje kunethinto letendeka kwempilweni yemzalwane yemntwana kaNkulunkulu lomusha kungaba nangilomdzala ngoba sikhona sonke phela lesikhathi lesilungile lethi nesonke. Igama lenkosi malibonga. Uthi Johane ngiyavuma mina kwami kunibhaphathisa ngemanti. Kodwa ukhona lo bhaphathisa ngamoya longcwele nangemlilo. Khumbula kade bazwana ukuthi Petro ngalesikhathi angakabethelwa Jesu. Petro bekalkwala. Yeah. Igama lenkosi malibonga. Amen. Kodwa ngalesikhathi incwadi yazenzo 2 kwehla moya ongcwele. Bahlekisa labanye sebababona bakhuluma ngetilimi letisha. Labanye babona bakhuluma ngetilimi tapuphi sebayasho bathi manje hayi. Ngoba khona lokuthi bathakiwe. Yeah. The very same Petro ngoba naye wehla lo moya kaNkulunkulu ehlela kuye. Wamnika isibindi. Wokheleka lo mlilo phakathi kwakhe. Waba nesibindi sekusukuma. Athi abakathakwa lapha. Laba abakathakwa. Kodwa kufezeka umbhalo lakhuluma ngeprofeti Joel. Hallelujah. Ngiyathandaza uNkulunkulu seside noma kumaphi amaphutha lendekile empilweni yethu sibantwana baNkulunkulu. Singapheli amandla. We can still start afresh. Simkhona uNkulunkulu. uNkulunkulu wemusa, umusa wakhe uyamangalisa. uNkulunkulu wemusa. Bathi nabamchazela abafundi bathi he is a magnanimous God. Magnanimous God. So uNkulunkulu onemusa, umusa wakhe uyamangalisa. uNkulunkulu omangalisako. Umusa wakhe uyamangalisa. Noma ungalenda liphutha ngangaki uNkulunkulu wethu inzethelelo kuyihlala ikhona. Kungabakhulume ngekuthi manje noma umuntu angazele emaphutha kangaki umqolela kangaki mangabone kangaki. Lesikhala leso sisho ukuthi inzethelelo indalo kaNkulunkulu. Igama lenkosi malibonga. Ukhuluma namavila abazalwane ngoba Sathane uyayasibambe lapha ukuthi singakhuluma iqiniso la silimele khona. Yes ngiyavuma. Ngifuna ukuvuma bazalwane ukuthi balimele labanye bethu balikhuluma iqiniso
sabona thina lesingalimali kuthi walimala wakhuluma iqiniso bazethu wakho bazalwane sokubanga ukuthi ke leqiniso lingasakhuluma sesiyathula nje sikhubeke tingo hamba kahle ngiyamthanda ngalelinye ilanga ngiyabona Ahabi kwathi bona kahlatshwa kujoke empini watshela lo tsibi lwakhe wathi ngikhiphe eceleni sengimele ngikhiphe eceleni sengimele haleluya lokhu bazalwane kufuna kube sijabule umzana nakathi sengilimele nika uNkulunkulu uthumo singamvabi futhi aphila haleluya keep the fire burning ngubani lo basa nomlilo ngubani lo wokhela lo mlilo empilweni yemzalwane lona lekukhulunywa ngawo kusuka sigcine lo mlilo uvutha ngiyawuthatha apho lo mlilo wokhelwa ngubani kanjani ngayiphi indlela haleluya amen uthi Johane ukhona lo bhabhatisa ngamoya longcwele nangemlilo ufunze Luka 12 verse 49 usamvula Luka 12 verse 49 siyakhuluma nje sikhuluma ngenzaba yomlilo igama lenkosi malibongwe umlilo Luka 12 verse 49 ngoba ngiyathanda ukuhlabela kuyathanda nje kuyathanda nje ukuhlabela kuthiwa ngibiteleni umdlali igama lenkosi malibongwe ngibiteleni umdlali uyayibona mse ngalesikhathi Saula ahlaselwa ngumoya lomubi bengathi ngeke ukuthi kude bakhuleki bathi fire boom but kwafune ngathi umdlali nje haleluya kwafune ngathi umdlali umuntu lotawuletha Jesu kuleyo ndzawo kuleso simo lesikhona lotawushintsha iatmosphere igama lenkosi malibonga bazalwane simo siyadzinga ukuthi sishintshwe Satan uyasenda simo sibe kanje but masikhonda thina abantu bakaNkulunkulu siyashintsha simo haleluya Luka 12 verse 49 fonza nesiswati ngitele kutabokhela umlilo emhlabeni kukhuluma Jesu bazalwane ukhuluma Jesu ngento la itele emhlabeni singitele kutabokhela umlilo emhlabeni lo mlilo lona kusiwo loshisa emahlathi lo mlilo lona kusiwo loshisa emadolobha lona kusiwo loshisa eTakhiwe lo mlilo lona wokhelwa phakathi kumuntu emoyeni womuntu lo mlilo wokhelwa phakathi empilweni yemzalwane lo mlilo ngiwo lo wena ukuthi kube nesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu ukhona empilweni yakho lo mlilo ngiwo lokunika isiqiniseko nePaulo liphelele ukuthi ingozi sekhona phakathi uthi ngiteleta wokhela umlilo emhlabeni kube ukuzelela verse ngoba mina ngiyashesha lapha sengiyakwemuka ngitele kuwokhela umlilo emhlabeni maye ngifisa shangathi ngabe sewokhelekile lo mlilo utele ukutokhelwa emhlabeni uJesu igama lenkosi malibonga ngiyaki bazalwane ukuthi uSathane uzama ngathi tonke indlela ukuthi awuqishe umlilo empilweni yakho but uNkulunkulu uyasho ukuthi ngisangakubumbi esitalweni senyoko ngakwati bazalwane ake ngikhulume nabo suke ekhaya liphuyile awufunze udele phepha lesho ukuthi wena wafundzela umsebenzi muni but ngicela kusho ukuthi uNkulunkulu wakwati wakwehlukanisela ukuthi ube ngumprofeti ediveni wakwehlukanisela ukuthi ube ngumprofeti ediveni ake ngikhulume ebufakazi bazalwane ngisengakholwa bengigingida haleluya just give me a smile phela mangile ngingigida ngathuki angithi ngisithi bengi angisho ukuthi ngiya uyazi bazalwane ukuthi ngigida wami kwaphela nini kwaphela uma ngithatha isinqumo sokukholwa esikoleni besimafunda mina bengasiphakamisa isandla ngoba bengathi ukuthi kutazi makufanele ngiphendule bahleke abantu besikole mina ngibona lo bhala bhalwe nje ukuthi no uyawathi lo mfana wami unalo munye nje Miss beka wa Litchfield bekathi asangithanza vele asangithanza yabona ngithanza lo Miss ukuthi yabona lona nguye lo phasa ama chest arm hayi ngabona wena
Yabona wena hlala ngibhambaza every now and then safunde primary. But uphakamisa esikolweni never ngeke ubone lokho. Because bengingida. Ngalesikhathi uNkulunkulu sengikholwa siyobokhela lo mlilo phakathi kimi. Bokhela lo mlilo phakathi kimi. Lo mlilo wathi manje njengoba abantu bengikaze ngakhuluma emkhathini nabantu. Imini babe mina ngibithe ekhaya. Benifisa kusabela, ngizama by all means ngifuqe emehlo ngifuna kusabela but ngakho. Angithuke sengiqhamuka. Akusabeli ngani? Naye anga understand ukuthi ukhona into lengahambi kahle. But one day ngakholwa inkosi Jesu. Ngakholwa inkosi Jesu. Kokhela umlilo phakathi kwami. Lo mlilo loyo ngangakaqonzi ukuthi mina ngiyafundisa ngokwesipho. Ngalokuthi ngafika ngatalwa ngumvangeli. Kofika kwashiyelwa lifu ngicabanga ukuthi nami ngumvangeli. Ngifa nomlilo phakathi kwami ngathi hayi nani ngiyakhola etikolweni ngihambela etikolo. But ngingingida. The very first school engaqala ku Shumayela kuso ngoba phela bengishumayela bengakufundisa. Ngifa nomlilo okhelekile phakathi kwami. Kwaphela lapho ngingingida. Amen. Inkosi yasibusisa. Amen. Ngicela ukukhela umlilo emhlabeni. Bazana lo mlilo lona yabona mawukheleke emzanganeni munye. Lo lapho lesigodi lesi. Hallelujah. Dine uNkulunkulu uthi fana ngatenda emzanganeni munye. How much more nababili? Abathathu ke. Hallelujah. Kungokhela lo mlilo uthi ngitele ukuthi awukokhela lo mlilo emhlabeni. Bekufisa ukuthi ngabe sowukhelekile. Igama lenkosi malibonge. Amen. Sikhumbule ukuthi umlilo ngekwambhalo ufanekisa khona kwaNkulunkulu. Inkosi yasibusisa. Siyaqhubeka. Izenzo 2 verse 3. Amandla ngasiphonzela kwabonakala kubo inkehlekethe yemlilo kusengathi yetilini letedukana ekhasi dahlala emuntwini ngamunye. Kwabonakala ini bazalwane? Kibo inkehlekethe yemlilo. Lapha ngizezwe 2 uthi Jesu ngitawumthumelela lo munye umuntu futhi lo njengami kusho Jesu akusho mina kusho Jesu. Ngalesikhathi kuzenzo 2 bekugcwaliseka lo mbhalo ukuthi Jesu makakhuphuka mongcwele kufanele lehle. Hallelujah. Lo mlilo bazalwane wamoya angeke siubone ngemehlo enyama. Angeke lo mlilo siubone ngamehlo enyama. And mawukhelekile empilweni yakho angeke sikuphushe. Mawuvutha lo mlilo asiphushi. Angeke sithi bazalwane sitela ukuthi nestabelele lipholile kube kuthi kubinza. Lihlala likhona phakathi ngoba umzalwane umlilo phakathi kwakhe uyavutha. Igama lenkosi malibonge. Hallelujah. Amen. Kwabonakala kubo inkehlekhle yemlilo. Yehla. Ngithanda lokuthi lo wasimaketha moya ongcwele wabonakala ayinkehlekhle yemlilo. Wehlukana wahlala kulomunye wahlukana akazange awele phasa akazange nje angangena indzawo kwabetha ukuthi ube khona la ngena khona. Igama lenkosi malibonge. Amen. Bazalwane asisimnikeni uNkulunkulu ulithomo siqale kabusha indlela ekholwa siphila mbamba. Yabona ivangeli leJesu Kristu uthi Paula anginamahloni. Ngide emahloni ngaleli vangeli. Ngobe lingemandla aNkulunkulu ebusinzisa. Bazalwane yabona uma umlomlilo uvumele wavutha phakathi kwakho. Uyaweva amandla la ukhona amandla kaNkulunkulu ayabonakala. Igama lenkosi malibonge. Hallelujah. Amen. Keep the fire burning. Incwadi yaLevi chapter 6 verse 8 sihamba shale ku verse 13. Igama lenkosi malibonge. Nengu bosi yini giwe yive
11:6 sisakhuluma ngempriest igama lenkosi malibonga. Ngifuna ukuthi bazalwane ngingabambeleli kakhulu ngalendlela ukuthi ngichaze noma ngifike bese ngiyaphazamiseka ngibuyele emuva. Sisakhuluma ngempriest. Lo munye uyathi ukuthi singena lapho thina nabapriest. Igama lenkosi malibonga. uNkulunkulu uyadikhethela. Uyadikhethela uNkulunkulu ukuthi kufuna bele amapriest basebenze endlini yakhe ethempelini. And lo makwendeka endvulo bazalwane bekusithuni salokudakho. Mafika